Eka nkarhi lowu nga hundza, Afrika Dzonga va sule mutshamaxitulu wa Khomixini ya Nhlangano wa Matiko ya Afrika AU ku va a nyike Israel matimba ya ku va mulanguteri eka nhlangano. Mfumo a wu kombele leswaku AU va hleketisisa kahle hi xiboho xa vona. Naswona hi nkarhi wa nhlengeletano ya ANC ya Lekhuka vhiki leri nga hundza, vange ri seketele mhaka leyi. The ANC should continue to object to the unilateral admission of Israel as an observer to the African Union and work with other progressive forces for its removal from the body. This will give greater impetus to the action of government to officially challenge the observer status at the forthcoming African Union Summit. Kambe swifaniso swa President Ramaphosa leswi kombaka akara amukela papila ra ku bumabumela kusuka eka Israel hlundzukise mavange ya nhlengelo ya ANC. Mulavuleri wa SABC Alex Mashilo u vula leswaku fikela sweswi mfumo wa ANC wu tsandzekile ku yisa ehansi hofisi ya vuyimeri bya Israel laha tikweni ku va hofisi ya vuhlanganisi nje. In 2017 December, the African National Congress at its 54th National Conference resolved to give practical support to the oppressed people of Palestine and for South Africa to unconditionally and with immediate effect take steps to downgrade its embassy in Israel to a liaison office. The Congress of South African Trade Unions, COSATU, is essentially disappointed and quite frankly condemns the actions of the South African President, His Excellency Cyril Ramaphosa, for welcoming the new ambassador of Israel. Muti wa tipolitiki Riboni Tau angele ku twisiseni kahle mpfapfarhuto wa Afrika Dzonga wa matiko mambe ehansi ka President Cyril Ramaphosa. Tau vula leswaku tiko ri le munyameni eka ndlela leyi tiko ri nga yi khoma eka mpfapfarhuto wa matirhelo wa matiko mambe tanihileswi ANC va nge se simekaka xitshunxo xa vona xa nhlengeletano ya Nazareth ya 2017. We are clueless of what is happening when it comes to foreign policy under this administration. The issue of downgrading the embassy of Israel, up to now, nothing has been done. Mfumo wu vuyise muyimeri wa Afrika Dzonga eIsrael naswona a nge se pfariwa kusukela hi 2019.